Ha ka jinge kendo jong Menteri Ketenat Social Welfare ka Sorkar Jela uba polengdo bat kishpot ligi Dorbar Shnong ka West Shlong Constituency. Lawan bani Shimpenta di Ginong Ilam Shnong, Superintendent ki Pudet ke East Khasi Hills uba Shnong Tengger, ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong RM Korba, Mission Director ke Dream Project uba Arab Thab bat kiwe-kiwe. Uba poleng do ulong ba kajing kendo kelalong ke basai so bat layo bon kijing ajing mut na kinong ilam Shnong bat ulong ba kalong ke badan kam ban pen ku bor ki Dorbar Shnong bandan betalang ha ke Dream Mission. Ulong ba ketenat social welfare rengkat bat ketenat pulet ke Iatreilang ban wanra kajing pen kala ya ki kendon ki babon. Bantau no iki rules jong ke prevention of illicit traffic in narcotic drugs psychotropic substances near ka PIT NDPS Act. Ban penstat ikajing isim bentalang jeng Dorbar Shnong ban Iakhun ikajing kenrai udroks. Uba poleng do ulong ba Sorkar kedan kam ikajing Iatreilang jong Dorbar Shnong. Namar klem kajing Iatreilang kajing Pyrshah baro kan empoi shanu. Uletho bula batha ikinong ilam Shnong bagi di ban penslor ikinong Shnong bakin pentip ya kibla kerni haka jing di drugs. Kenang ban yo ban Pak Sumar haki jaka Sumar ha Kripa Foundation De-Addiction Center na kebentak Shenrang bat ka atpa New Hope De-Addiction Center hamau kasiang, kawai hajawai bat kawai hanong stone. Ulong baki lekran halor kejing don kam baki tenat pulet kinbo ikian ki beteng kaban long rukum kejing adai ki breu ki bawan kum kinong sakhi, lani kinong ujor Pyrshah ya kinong kai drugs. Di kejing kan keralong keba seisok, bat keba nilayo shibun inputs bagi Shnong. Di briefly di boom pelak points berakan dari lengkap kalau kebentuk syua kalau ba umlo bangun institutionalize ya ke jenis benda jadi dapat Shnong kebangun bakin long ke benda jom ke nika dream mission ya ke bapa policy statement tu om benda baki dia lupaki stakeholders di ladang impact ya ke statement hamil kelakkan syai pada community engagement through village health councils di ngirangi perhat pa in constitute but institutionalized not ya kini council kabar kalong ba ngelapan tip group ba ngapalnya ke polis bahawa kidan di jingjang syong gajing subay gajing dan joki breu ki badi drugs kadan ke emergency number 112 sispa up ya kiba ke 8 baik baki phone buat nanti berdaki polis kita ada ke badan kam ke lai ke badan kam bah kalau ba apa jong ke jengran kalau mi bagi dan gibun beliau kiba syakam tambah kilai no keluar dari nabanta jong kini di ladap kumbala bedip nak ni di ladap pan constitute ya kini ke advisory board apa jangka NDPS it's act but kini ke advisory board dah bagi tahu ya ka kemud ba ki case jong kini ki offenders baru we put up ya ki case jong ki buat ke police kan forward iki ketek mo cakap advisory ke detention ke pemut ke wala sedang dah ndru benai pada dia ndru benai kini ke advisory board ke shop ban review iki case dia ke pemut bagi hapat klaim bahai iki case kanang ba kini ki offenders kila benlek hadu license apa juga detention ke pasal kelomba ke ingin propose lu ba dekat ba home police department kindan ki rule ki bakam long stringent bakam ting apa jong kene ka act kenang ba kanum dan ke harassment ni ki brio ki balik ki witness la ni ki complainant but menta ki Shnong kum menta ka ski kiwan bodo pa Shnong menen kiwan ki sen samla golf links kebumur kiwan syahmat ni maki ban terwa ya kejing kersyap akan kejing kon di nak kata ngan nomlong ban du jikengan penapa nginum la
kem ga jing Iatreilang jong ke community kani ka kam kanum poi shano ru milai ga jing job jong ke jing kun academic ding ba community participation kawani kong du kari kata ka ba ke approach ni kalong multi pronged ni penseluruh ya Shnong bakin intip bakin lagi adik ke menilak bakin hak iki syaki di election center nanta ya ini ki center ki jongi ki bang dan hasilong ki dan arteli ki bang ai free treatment ka bekentuk nadu bang shaw iki ne ye bab ai kebam kejing sumar warfak ka kan dan kejing pelut na leng jongki de gini ki center ki dei kumne ka Kripa Foundation di Addiction Center for Boys nanti kena senrang mau ke siang nanti di kedai KJPA New Hope di Addiction Center mau ke siang nanti kita dulu hajawai barah nonstop.